Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kalumpung yalakai football kebeningkong jong kaseng Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKGGP North Khasi Hills District kabala penong kerpang na kabenta ban iron san ni para samla dukhat jong kaseng kibadai na circle bapher menta kasngi kalau poino asya kabakut badlawan ban penhap perda da uba Dundee Cliff Concert President ke FKGGP sengkmi hagani kasngi lawan ban sakhi ringkat ru da uba kit boklang nongplang Vice President ke sengkmi uba Louis Starling do President ke NKHD uba Ricky Majau, General Secretary ke NKHD, uba Lumlang Maunai, Senior Vice President ke NKHD, nalor ki wedi ki dukhat berkinong yalam shnong jong ke shnong paham sim. Ya kani ke lumpung yele kai football ke bala ai kerteng kum ke first inter circle football knockout tournament arjar pesan. La penlong hakamadan yele kai jong ke NSCE paham sim. Bat ke jing kun final hakani ke sngi kadai hapdeng ke kinhun yele kai jong ke umling circle persya ya ka umdan circle. Haba pai kendiat syakawat ke beningkong jong ke jingya kun final hakani ke sngi ke kenhun yelek kai jong ke umling circle ke yo ban thap ningkong arkul kadba ke kenhun yelek kai jong ke umdan circle ru ke balaya kun ting kala yo ban pen pai kala tang shikul bat ke jingya kun haka kala step ke kut no da arkul le iwe hakawat ke baar jong ke jingya kun barok ar ki kenhun kata ke umling circle bat ke umdan circle wat lada kila se yela ki sap ki phong bane kun shitom kim shimla yo ashu ban thap kul bat ke jingya kun hadu ke bakut jong ke khandai 4 minit ke bala penong sunan ni ke kenhun yelek kai jong ke umling circle bandra ya ke namla adu da ke penliam ya ke umdan circle da arku le iwe kum kala adu ke umling circle kala yo bandra ya ke khusnam song pisa ke baar po hajar tingka ringkat baka trophy kat ba ke kenhun yelek kai jong ke umdan circle ke bala sha remno kala yo bandra ya ke song pisa ke ba shipo hajar tingka ringkat baka trophy hakan ke sngi la samru e ke khusnam shimat bakentup ya ke nam best player of the tournament belayo ada usamla pensa umsong na ke Bernihat Circle bat ke nam best goalkeeper belayo ada usamla hebok rani na ke umling circle. Opening khot cho ke PHP North Khasi Hills District bakawan ra ko kata kajing ya jan ni kajing ya tali opening jompi kom ke district he ngadapan pa kajing so komen kom noelam ba next camp ba kini ki khot cho ka sang kini ki team ki khalai tli ki team khalai tli ki circle ke Asian menta hakani ke tournament menta indai kita ki rang elaka ki benlong kita ki sakhi namata ke imlang salang bat namata ke shnong ka thau ka ba phidan nginda shem yi kirang ila ka gla shem manta hangni da khalai li ki team ki don da kharbai ki pia ka ki team lu kindan kam ba shi spam safulai li shi spam safulai ngon kirang ila ka mo ki khot ke FGP khamtam hakani ka jinglong jingman jogani ka por ka bumenta ya ba kum ke jat ben reo ye kendo shibon ki jingdo ki jigerman habangi pha shi samla ha ki samla khasi ki jongi khamtam ke jingjale jongi jingwan
Yatma kaba napo hata ka jingdi penbuat kaba ngatek ku drugs udarong amala kisnong kita yang scam begini di khot ke FKHP sispa supply not ke lawan bagi semata Ramadan nang scam long kita ki nuksa hakisnong kita ko jampi kom ki samla lagi dan kamon idon ila banlat na kita ki jing sini bawan man thambor ini kom gajat rio Trilang batang perkuan di korkom trikam Jongseng dan Nishaman. Hari beri bat kani ke football tournament. Ngala ponong nasko tunat ngadi brio piye di football. Bat ngaju pensiong nongren biru. Ya ke jingi le kai football. Kap ama kuat ban keren sya yang kani ke janmiet ke pemerintah. Kalau ba lain nasko tunat ini jingi le kai football. Nomor harga jimat jeng perhat jonga. Kidon di lain tadi ki mau bersio. Ki baka jingi le kai football. Kahikai ini kumikon jong cek pendiri berokoi. Kepeningkong apa kuat banglong di player ki betubet. Ide banglong di baklan. Hak bormet borpa tadi hak banglong kita ki balong kita ja banglong physical fit. Haka long ren yang pat ada jingile akai ki jungi. Kebar kum ki player ki bagi kuat kan poi sekathon. Ni hak banglong mentally fit, ni hak banglong prepared. Ya ke jimot jing perkat hangno ban thap, kumno ban thap, bat kumno ban kene ya ke bol. Kena mengira ban poi sekathon jeng jingjo. Pak kebentar kalau lain mau kuatkan keren. Pakai jingi kai football, kai hikai ini kum bijak rio. Kalau mengihap pendan, ya ada jingi terilang lagi kata teamwork. Lara kalam ada jingi terilang, ubet upliar kan lo penoru, onom lapan tak gol, 468 puisi atau. Football tournament bala organize taka FKSP North Khasil District. Nang ta nasoro bala ikuble ya kitoki khalali ki sakil ki bala simbata ha kaneka football tournament but nangne sakamat ngakarmen scam kumbangi hangne bakidam kumba arputli ki circle hapo kanat Khasil District ngakarmen scam bakini ki nyotli ki barangdam ki bam shamla won simbanta kane kapor ngaso bahagisnen ki banwan baki subhaban kini simbanta lamna nang ba kadan gajini itu pra dekot hapo kanat Khasil District but hakaju kapor nakawai ka sakil sakoi ka sakil ki khot ki prod khot ki nei thu ithau kata ka de ki wara man pelong ya kane ka inter circle sport football tournament jongka Federation of Khasi Jantian Karo People Not Khasil District but hakaju kapor nasuru pan ai kuble ya ki press ki balaidan lang hane kapor na limba jampi ba kane ka football tournament jami ba ki bru ki la pan sakhi ba lada kimla apan saki ya kene kapur hapo madan bro lemba social media kila apan pik ya kene football kene kasini kalau mentah